Dobiti sretno lice pacijenta od početka je vizija rada Poliklinike Arena. Naš cilj od samih početaka bio je pružiti pacijentima koji su iz određenih razloga zapustili svoje zube kompletnu i modernu uslugu na jednom mjestu, ali naravno najvažnije s naglaskom na empatiju, razumijevanje i podršku cijelog tima. Kako je većina zahvata kod nas vrlo kompleksna, bilo da se radi o ugradnji implantata ili nekim kompleksnim protetskim nadomjescima, vrlo je važno napraviti detaljan dijagnostički pregled, koji se u našoj poliklinici obavlja na najsuvremenijim digitalnim dijagnostičkim uređajima. Našim pacijentima želimo ponuditi najoptimalnije rješenje za sanaciju usne šupljine, slušajući prije svega njihove želje i potrebe. Svi procesi današnje stomatologije u potpunosti su digitalizirani i gotovo da više nema onih neugodnih otisnih masa, jer se kompletan prijenos informacija događa digitalnim putem. Takav način za pacijenta je puno ugodniji, a doktoru daje mogućnost da brže, preciznije i kvalitetnije izvede vrhunski protetski rad. Naš zubotehnički laboratorij je, kao i sama klinika, u potpunosti digitaliziran. Digitalni procesi odvijaju se pomoću skenera, 3D printera i kompletnog CAD/CAM sustava koji omogućava preciznu, jednostavnu i kvalitetnu izradu protetskih nadomjesta. Nakon što je u našem laboratoriju završeno dizajniranje zuba, dolazi onaj najvažniji problem, a to je predaja protetskog rada i dobivanje novog osmijeha koje našim pacijentima vraćaju sreću, zadovoljstvo i prije svega samopouzdanje. Jer vaš osmijeh naša je najveća preporuka.